Article 2.3 obo tabok jottono chini Tripura hastini borok rok obo sudu chini mothani demand ya obo tabok chini public demand kha it become people demand tau jotto borono obo salagi tongo boniba ang khagago chini to have a vice ni movement tei bu krak nai tei chini nukha সারা ভারতবর্ষের লিডারশিপ রক তিনি তোমার বিজেপি তোমার কংগ্রেস যে ভারত নাই তো নাই ও লিডার রক বরেন থানাও থাং পুষকা তিনি যে ভয়েস তিনি যে দাবি আংখা কাগো তাবক all the top leaders of different political party maybe BJP maybe Congress they also realize that yes Tripura people are suffering for many years, for the last 75 years. Nobody is suffering no. To end the suffering, to end this struggle, I think, Maharashtra leadership under realizing ka, tini kaham ka chung member no sujo baka, chung member summit khainai, they if possible, chung thaimano or jotto sara India ni borok or tongo, they kabang IB rok report maka, tini movement borok jotto thaimano, tini notice bisingo tabo tini ini statehood movement, Great Tripura movement, सबसे strong, सबसे मैंने तब highlighted, बड़ी बांग खाकावा तिनी चंग और धर नांगनाई, 2 दिन 5th and 6th November, December चंग तिन movement टोंगो, आंग खाकावा जोत तब realize सिंखा जे Tripura बरोक enough is enough, चंग बोले एक्टिव किसुमा क्राइसिस नहीं, तिन मोहरा sama है, चंग constitutional solution, एक्टिव solution माती करने बरोक oba ang khagawo tini kabang ano bufun khaibeka tini IB ni department hoite SBI hoite ano brum khaiga ang brum saka pray 2000 hai borok tawaro phaijak jing tini jodo saimono ese tin hachal pray 3000 kilometer arai hoite 3000 kilometer jing journey khai phaigo obo tini journey obo chudu tini tongthani phaiasin it is not our luxurious trip tini movement phaibanaka just to highlight to ventilate our grievances. Chini dabino highlight khayna bagui, pechiri man khayno, jeng sara Bharatbor borono sana bagui, jeng ro phaijak, bori sikla te kabangma, pray 2000 borok ang khanawaro phaijak, jeng immediately jeng chini movement chainai, chini movement kisite hit jeng oro kog roglarnai, chini leadership ro phaijak, joto koglarnai te chini memorandum, jeng summit khainai, Prime Minister, Home Minister, already ready in the memorandum, ang khagawo তিনি ও মুভমেন্ট তিনি আগামী 2-3 মাস বিসিঙনো তিনি ত্রিপুরাও হাইনে ইলেকশন দङ তিনি অ্যাসেম্বলি ইলেকশন অবব্যাক্তি তিনি মুভমেন্ট রি ফলাইনে বড় ওয়ান সকজাক তে তিনি পলিটিক্যালি তিনি ত্রিপুরা মথা তাবা আগই দङ যত সাইমানো তিনি ত্রিপুরা হাসতেগো সবচেয়ে পার্টি করাক তিনি ত্রিপুরা মথানো তিনি মহারাষ্ট্রনি লিডারশিপ নি আন্ডারো বরিবাং খাকাগো যত দङ সকজাক যত এক্সাইটেড আং খাকাগো তিনি মুভমেন্ট tei ba agok thangnai jeng omon sao jeng for the last fight chini dom paisa point jeng khainai chini o movement sudu nini tau mass movement hain thangka sudu nini ang omon bang khakao ang des kayo point of khayo agni slide tei crack movement kha chini voice tei be strong kha jeng dona sa thancha united we stand divided we fall jeng omon tong tau united kha nini 80% 90% tau united bodiba ang khakao chini demand chini achieve bunai chingmanne bodiba ang khakao laichung to hojak chini Maharashtra ni kok samani thancha united unity inken jungjo saimano balgena sal chini wan songmani tabo jottono abo success singnai obnang yes payo ani bogi ang khakao tini jotto tini Tripura hasteni borok non ang koinai chini bangna usuri baidi jeng gobang odo 2000 hai borok phaijak chini tongani chanani kosbang mane objina kaja movement objina eta struggle abangli ang khakao jottono koinai jate chini bang usuri baidi tei chini je khainai rok chini warrior rok all the volunteers and warrior of our Tripura motha ang bon request khainai jeng cost member no jeng obono jeng sacrifice ma khainai bon ang khao tini all movement 5th and 6th December 2022 oba kacha memory mo kacha physical movement nang nai oba faina haina jot tono hambai tei khulbai kha na sar kaisa